MC wa IGOJI West Mbiûki na amenerete muteteri wa antu ba mawathe Meru MAKARINA ni migambo yao ya kuga gavana wa Meru KAWIRA mwangaza tayari na agurite ng'ombe gitarira kwari na umuna mparachi kana gwetera MCA bakuruke yendekithia riri ya mirandi ire thirikari county kubangira arira MAKARINA na anenkanira UKUJI bwa nteteu wa kuga kiri mwingi kanete kotini. Na nataka kulinki kitu kidogo kwa senator. Huko KUURIA, KAWIRA alienda akanunua ng'ombe wakati kulikuwa na njaa kiangazi. Alikuwa ananunua ng'ombe na 3,000, 2,000, 5,000. Akona ng'ombe mingi sana over 300,000. Na anataka ile budget amepitiziwa na MCA ndio aliweka MCA wetu kwa mfuko. Hizo ng'ombe ndizo anataka kukuja kuuza kila ng'ombe 100,000, 200, akindanganya anapea walemavu. Akindanganya anapea mama maskini. Ni migambo yomo watongeria bantu barabare na mawathe MAKARINA akiuga kuri na ng'ombe ngabana wa Meru KAWIRA mwangaza agurire kagita kara kwari na kiaramu na nikyo gitumie kire NDP kugura ng'ombe kenda mbunge ya Meru amukurukiria banjeti eta kugira ng'ombe iria agurire kenda kanenkanira cio na DMC wa IGOJI West Mbiûki na shumirite kuregana na migambo iji ya MAKARINA akiuga kethira rino UKUJI bwa nteto iji na abwite weruni. Kenya kwenda kuri MCA na that information on is I'm not aware. Kenda kuri ng'ombe iguri na ndende ndanginya MAKARINA if he is honest. Ng'ombe iwa kwariria ng'ombe ngiri 3 ikenda kuri antu chieki antu amwe they are very conspicuous. Nete acho enjerera karinga nayo mbicha ng'ombe ile nonerio wananchi na nginya na chia goragwa ina katutige go speculate kingi kire nacho kite kiri MAKARINA kimwira MCAs batekiri mubuko ningabana mwangaza indi no kabagwatanite kenda bakaritira mukari wa Meru ngugi bare amwe MCAs gatwaringiro kura ni wananchi na tugita oversight na batue as elected MCAs kana NMCA tute political brokers kutuika ate batue twitwa kwa gwika gwerotere ruru tugeta ruria turi antu bena musimamo ituije ngogera twathuriro ne wananchi kwa with all due respect inkoria mheshimiwa MAKARINA nesi mu MCAs no gito wakagita gaka no kamutongeria kugeria kujuria mawira ne jawe jada bekire mukari wa Meru kagite nega siasa na kwa unto bunde buranga bana mwangaza kuthithia akiburinde ne awatho atikuona kigita ria Kiabu kwa ngabana agatuika kuriwa kwenda kugitera mu Meru and within the confines of the law ninte kuona kwina thina no ntokia mbere mbecha ikoro chia ng'ombe igachoka ikerwa mbecha chia nyomba mbecha ire Nairobi ikoro kagwe ni mtu wita control budget na ugatuika ngabana AKAEJANA policy framework na ye assembly na EKURUKUA ya gwitikiria criteria ng'ombe ikagorwa na criteria je nyomba igakwa na criteria je na biete BIKURUKUA ni control of budget no tuno control mbecha ile jija account either tekiria kana rege. So MAKARINA has no business to do with that. Na mudiene Mbiûki akiorota seneta wa Meru Kadhuri Murungi kure na oversight na kuwe na ruga yomba kwetho kenda go sound maybe like average mbecha chije mbecha ile ni chiambiria kuruta ngugi ngabana ne ate GWEKETHA na kuruta ngugi urabati kugita and I'm very sure orui tukuruketie the CECs who are very competent kuna nginya man doctor and that is in the public domain kuna chief officers para twakurukirie kuna nginya county secretary tukuruketie. So it's my belief that governor and this cream that is very competent, they will be able to advise the governor no to ome teba muntu omwe kiripotera nteto cia Weru Juma ere akwaritwo ni Mutugi Kare.